Verne Deutsch. Merhaba. Evalin heja bi derseki nû ez li pêşberî we me em ê îro peyvekî hîn bibin bi Almanî û wî peyvê di hevokê de bikarbînin. Gelo peyva me çi ye? Peyva me beveltîgin e. Beveltîgin yani gava ku em ji heqê tiştekî de derdikevin em beveltîgin bikardînin. Zum Beispiel so. Konnte die schwierige Situation schließlich bewältigen. Debe ew der heqê rewşa xirab de herî dayî ji heq derket. Ew karibû schwierige Situation rewşa xirab herî dawî ji heq derket. Sie versucht, den Stress im Beruf besser zu bewältigen. Debe ew hewl da stresa kar, stresa ku gava ku em dixebitin, kar û xebatê baştir heq derket. Heq derkeve. Ew hewl da. Wir müssen diese Aufgabe gemeinsam bewältigen. Debe em divê der heqê vî pirsgirêkê de vê Aufgabe berpirsyarî jî em dikarin bêjin gemeinsam bi hev re ji heq derkevin. Divê em bi hev re der heqê vî berpirsyarî de belê ji heq derkevin. Ich habe die Prüfung erfolgreich bewältigt. Divê ez ezmûnê bi serkeftî ji heq derketim. Viele Menschen können Krisen erstaunlich gut bewältigen. Divê pirî mirov, pirî însan dikarin krîzan erstaunlich ku mirov bawer neke baş der heqê de baş tev bigerin ya jî ji heq derin. Erstaunlich yani mirov gava ji tiştekî bawer neke û biqewime însan erstaunlich bikardîne. Weiß nicht, wie seine Probleme bewältigen soll. Debe ew nizane çawa pirsgirêka xwe ji heqê pirsgirêka xwe derê. Ew nizane çawa ji heqê pirsgirêka xwe derê. Sie hat die Trauer langsam bewältigt. Trauer belê şîne debe ew ji şînê hêdî ji heqê şînê ve derket. Yani şîn wî xemgîn kir hêdî ji heqê derket. Wir brauchen mehr Zeit ji bo çi das Projekt zu bewältigen. Debe em pêdiviya me bi gelek wextê ye ji bo ku em proja xwe ji heqê proja xwe derin. Und zu me bikaranî vê de re. Kinder lernen früh Herausforderungen zu bewältigen. Debe zarok zû hîn dibin zehmetiyan ji heqê zehmetiyan derin. Herausforderungen. Zehmetîn. Der Körper kann hohe Belastung nur begrenzt bewältigen. Divê laşê mirov dikare hohe Belastung ji heqê rewşa zêde nur begrenzt bewältigen bisî nur ji heq derin.
hat die Aufgabe allein bewältigt. Ew peyvura xwe tenê ji heqê peyvura xwe tenê derket hat. Sie kann große Verantwortung gut bewältigen. Ew dibe Verantwortung ew jî dibe berpirsyariya mezin baş beheq derket. Wir müssen die finanziellen Probleme schnell bewältigen. Dibe em divê pirsgirêkên ekonomîk zû gerem ji heq werin. Sie bewältigt den Alltag trotz Krankheit sehr gut. Dibe ew ji heq derket den Alltag rojane her roj trotz Krankheit sehr gut. Çiqas nexweşî baş be jî ji heq derket. Ich hoffe, dass wir diese Krise zusammen bewältigen. Ez hêvîdarim em ê bihev re vî krîzê bihev re çareser bikin. Em ê bihev re ji heq derin. Manche Menschen bewältigen Stress unterschiedlich. Dibe hinek mirov dibe li hemberî stres cuda ji heq dertên. Das Team hat alle Aufgaben rechtzeitig bewältigt. Ne oluyor boğazımıza bir şey kaçarsa? Dibe Team grup Nasıl kurtarıyor? Göster işte ya. ji tevaiya Aufgaben berpirsyariyan rechtzeitig di wextê xwe de biserketin. Versucht seine Angst zu bewältigen. Ew hewl da tirsa xwe ji heqê tirsa xwe were. Ew hewl da ji heqê tirsa xwe were. Sie bewältigt schwierige Gespräche sehr professionell. Dibe ew ji heq derket ji heqê çi derket schwierige Gespräche civîn axaftinekî zehmet bi profesyonelî ji heqê axaftinekî giran zehmet ji heqê wî derket. Wir müssen lernen, Veränderungen zu bewältigen. Divê em hîn bibin ji heqê guhartina derên. Veränderungen zu bewältigen. Konnte seine Sorgen nur schwer bewältigen. Divê ew pirsgirêkên xwe zorgin bi zehmetî ji heq derdikeve. Sie bewältigt Herausforderungen mit großer Geduld. Ew derheqê zehmetiyên xwe bi sebrekî mezin ji heq dertê. Das Team musste viele Probleme gleichzeitig bewältigen. Divê Team grup divê pirî problemê xwe pirsgirêkên xwe di wextê heman wextî de ji heq dertên. Wir sollten lernen, Konflikte friedlich zu bewältigen. Wir sollten lernen, divê em hîn bibin, hewceyê em hîn bin, li hemberî gengeşiyê ji heq derên, baş ji heq derên, bi xweşikatî ji heq derên.
hat die Krise erstaunlich gut bewältigt. Er hat die Krise, jaki krizi, kumrov jebawer netkir, baş berderket. Manche Menschen können Stress sehr effektiv bewältigen. Henek insan dibe stres efektif bandorek mezin jach dertin. So, sie muss ihre Aufgaben heute allein bewältigen. Dve au haujeye preskreken khwa payuren khwa yani payuren khwa iro tene jagdere. Die Schüler haben die Prüfung souverän bewältigt. Dve Schüler şagird ji heqê prüfungê derketin. Wir versuchen em hewl didin den Umzug ohne Hilfe bewältigen. Umzug çiye? Umzug malbarkirine. Ohne Hilfe be alikari bejak derin. Seine Unterstützung half mir. Unterstützung alikariya tedbe alikariya tedbe bu alikariya tedbe من her tiştî ezerketim. Bewältigt große Verantwortung problemlos. Dve ew jaqê große Verantwortung berpirsiyariyeke mezin derket. O problemlos bê pirsgirêk ma. Sie hat die Veränderung besser bewältigt als erwartet. Dve ew deraqê guhertinê de baş derket als erwartet kumrov hêvî nedikir. Manche Aufgaben sind allein schwer zu bewältigen. Dve hinek berpirsiyarî mirov tenê be bi zahmetî bi ser dikeve. Wir müssen lernen dve em mecburin hîn bin unsere Emotionen zu bewältigen. Ji heqê ramanên xwe derkevin. Hest û ramanên xwe kerem ji heqê wan derkevin. Böyle. Peyva me ya vî dersê bewältikin bû. Me nêzê 45 hevokan me saz kir û me bikaranî. Hêvî dikim we ji hin tişt hîn kiribe. Ji kerema xwe ra min behecî bînin şîrove bikin. Ez ê pêk baş bim û min bîşopînin. Bi dersekî dinê bimînin bi xêr û xweşî de bi xatirê we.